Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke lapho ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi phela ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ezishisa phezulu ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke ukuze singaphuzi lezo ndaba njengamanje. Ngabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje ngiletheke iy'ndaba-ke ezishaqisayo ngendlela-ke eyisimanga-ke laphana-ke ezingenayo. Zithi zitholakele emfuleni izidumbu zezithandani obekubikwe ukuthi zilahlekile, zitholakale zivaleleke phakathi emotweni yazo. Umphakathi usashaqekile ngemuva kokutholakala kwezithandani zaseSoweto, uMxolisi Steve noPrudence Mpungose. Ngokusho komphakathi, lezi zithandani zagcina ukubonakala last week ziphuma endlini yazo ziya emsebenzini ngoba zingonesi eBaragwana Hospital. Akwaziwa-ke ukuthi-ke bangene kanjani emfuleni owawugcwele ngoba lalina izulu bese befunwe kwakhathalwa njengoba isibonakala manje imoto yabo emfulweni ibonwa ngumuntu obedlula ngendlela, wahlaba umkhosi, kwabizwa abatakuli babathola sebeshonile bevaleleke ngaphakathi emotweni. Lesi sigameko senzeke eSoweto. Mina-ke ngizocela kuwe-ke la ukuthi-ke ungene ema-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi ena-ke ucabangani-ke noma ubona kanjani-ke ngalolu daba-ke ungene ema-comment section-ke ubhala umbono wakho-ke bese wenza okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje kushwe nesenti-ke leli kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizokulethela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.